Tengah nongnya orang Sejati. Iya itu. Gimana di sekolah ceng sahur ya? Mohon. Kok saya nu asup cang? Ini stilu rombongan. A few inches later. Masuk. Mama, susu up. Sana tiis. Ayo, pada video makan di kecamatan Tegalwaru, lokasinya di Jayanti, desa Mekarbuana, guys. Ya. Tidak.
iya, ayo belakang. Ayo bro.